manitie ni untubo miunda nkuruki mwandiki wetu wa Nteto Nicole Chabari ari ntereji na neathingatirite rugono ruru na njira enkinyaniru tukundi bia korontere Chabore ni maruiriro rera biruga kurina Kenya ithengerete kithurano kizi chao ni untubate bona nyuma ya kithurano mawira kirigia katumenyithie mwiriga wa mwena ekuru wandi na rire rwa Ragisone Kebori bakiona ne kuirwa kwa nyuma ya kuriongerwa ni MC wa wandi uya Peter Mutuma Kalembe na kubokire na njira bakiure nthuki mbithe gucebanirira na anasi Ndete mwashimua ni unge na aloa ndinge mwana wakwa ndinge no korobo na ntoria na ntegokira aibo ende muthiene aibo ikeo atongeria ibo umire bonde mama tote arega ende siasa nkauga ngeri vondo ugire siasa igaje thwa kiuthikira kia ngaimaune siasa ciena mwerekeo atu antu baba bakweja kuganga siasa anga cia kuganga beta ira bakathithia nyombe thiro tekete o gaka tisia tugetera kugitatia batu tutekuga tuite muntu ate tuchokionge ba kiromba MC Kalembe na ndikuja na mpwim na kuona ore mwara mjoge kiro barabara ene ni kenda barabara iji itegeje kuthuka kairi barabara iji tusavetie muno ibaraga gwitira ukona chenji lakini mwazimio na achiometie kinyathera gwetu gutekeri moram konto kora kwinge na kirite moram injira ikomba gwitirika na turite aturaroje na aturere mapema mgogecia wate kuthithia thai no tukura isikueretie kambiririe bariuga utengoge atithithite ontonje komenya ngabenda athurwa eta akimara mbuga tutona nyanduza ibangana bona ndoza bwe au kanyuma tumerete endete kuthura mwashi kongwera mwashimi waitete ingwe mana mbita mawira kerigia nkurukete kia thirikari ntereu kuringana na mwambiriria tho ontumbore akuga iburingithagia bonene kwirwa ni Martin Mugambi baturagia thina cia metho ira itaijikene na aciari kana nkinyari mubao na thina irigiragia barutha bwega mathomoni mao burenia gicigo mbunge kia Mara. And very recently we started the vision program and we realized that out of every 100 children at least 3 of them have refractive problems, when problems, either on a parenting and teachers, but na inochia metho and the school going children they're facing in their schools. And ochiaro kwa muguna bakarikiria ndeni ya Tharaka South irede gicigo mbunge kia Tharaka. So we start at home, but we want to expand as widely as possible. So we started including Mozambique South. That's going to meet our vision expanded as mbitagwa Martin ochukuru nyuma ya chokurugurwa aremerete miraene yawe akiuga yawe Nicole Chabari ni agutwachio kandi mulebi kana kandi muntu ondo yokikoma antora aya amuchio maiga arena mono onto bakwithirwa hana bake monkathaino batikuthoma kinyagwa ithiro iba batiri kwithirwa abare chukuru na thina ayongo kuringana noe ne muntu gonge akuga no oni kampengi muchio kwa ni mwalimu oni anchuria kina kampeni abatula jabange oni ntamukomborethia ni neye na kina usunda kidogo purabu tumite akombora kila nja we ginya nde rio mudo gangwira winda asiana iyo winda wakambe yegethiri batetherie abura bomba kwithirwa bagityo kwa twika mbikura no thome ginya gegetho wino thome kana kamutika ikithakene oni ni ngangwikajira ki Kenya ni ndomere ana babu akaba thome no bonga no amwe na ogu noe mwekuru ugwa mtojo akuthitangwa akuringana anoe aliuga ate Nthioki na komborithanetie na twenka William 21 alafu mwekuru oro bati ai weta na mbesa eta abwithie shopping atwika mbesa ikuria kwa ya Ngeretha na are muthenya jwa igoro arechemanirie na minister munene wa Nthiguru Boris Johnson na kwaraniria iguru ria ngwataniro ya kibiashara gatigati ka Nthiguru jicho ijite wira ne bwa thirikari yawe guchokaniria biashara cha Ngeretha na Nthiguru cha Afrika iria kuga ni chokete na nyuma bonene minister Ojo munene kagitene ukawetikanĩtie au kabere tributes that Kenya presents to the world and indeed ndakambirite ukinya arimi ibagutarwa barekane na ontwire bagutaraga mbeu kumania na maketha maminda jago indi bagwarongirwa kambuni ya uthondeki bwa mbeu na bwega. Tunaamini hivyo utapata mazao ya kutosha. Ukipanda certified seed kwa hakika utapata mavuno ambayo ni ya kupendeza
Bu amwenandei. Kenya Seed kupitia kwa mahindi za 6506 ziko tolerant kwa pests and diseases attack. Nkuruki Mukovi ariuga utumiri bwa mbeo irachiagirite ibotethagiria murimi kwanda mbeo kuringana ni kule sehemu ambazo wapande 624, wapande 614 na wapande 6213. Eretena Tato Nkuruki. Hapo. Leta driving license. Ala. Gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Hebu meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Ulizaje wewe? Ni station gani hapa bwana? Angalia mumbavu. Unajua Weru FM. Uno mundune eja werune. Twitter ikone. It's our beef, burger and chips, chicken legs. Ombe kudhidirio byaku bya nguku au biashara ene. Twathomithia kosi ya spinning. Ni mwari wa mbere ndene ni wa gwita ruraya. Ni cute. Ya lapre. Kundu area. Ale baite. Ale. Nandi no chionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona nteto chia Weru TV Kerizuko Channel 39 Umamu Umenyo bukwejaga inya ya umbani na ebukure therudi ugaga antu bauraga ikwaga umenyo. Giki nikyo gitumi Weru TV ritanite kwa umbani bubu gukurukira gukuretera nteto cia mana cia gwitikika kuma Kenya nao metukaraniria nawe na mwambo jwaku utiera ito kumenyethia na rais wa mbere nthiguru South Africa Nelson Mandela ugire atiri weja kwariria muntu na ruthiomi rwa kuigwa mantu joje tandene kiongone kiawe ende weja nikyo gitumi Weru TV tukwarire mwanka nkorone yaku kuma Nyamiru siasa urimi mantu yegie mbesha ugima na nteto ingi mwanya tara Weru TV no kagwata umenyo baja jonde tuwe atukureterete mukire TV yaku nteto itekwendera rutere no ruriku thaimwe na nusu na thaa ithatu na nusu cia ugoro ni wega ni undu wa gutwitikia kaloni kako katikati ya deal. Unajua siwe peke yako na pia ukanipigia na najua ni loan kubwa na utapata pesa mpaka unipe change. Hii wiki tu. Na kulipa tu hii wiki tu bro. Chill. Ni chill tu. Inya *812*969# kugwata kadil jasikiza tuni yeku. Ngokugwata ugeni uringi kiunini ni tumaira mataunine cha barabara no mtu akiendera kinya thirikari ni takayetikiritie tuthoko tutu ithirwa ijite baita. Na kumbereithia kire kimubete binya tukinya twithwa tureaja ituciumenya na gusave utireja agantu konde antu gacokia ngugiekwa kantu atutem ni thoko iti mathabuni atwitikirie atwe nafasi tumbe kuthomithiria ana betu aja tumbe gutetheria ana betwa na kuthithia mantu ja manene nontu ne family si nyingi yana betu skuru indongi antu duni sana na atu tweja guciokiria twingo tuga na atu uba tujukaia tutienda okarau turenda okara more than them ithoko taino ya soko mjinga iria yambagiria kirauko tene na ikarikie ibwai na mena miri nonto na deto tiato kunitangwa then what goes oh nonto nyari rainto bibi nonto mekarite me tuje ko twatwa kwagirwa aja kwa outsiders bakethwa na benefit ciao ciai cia kiwanja kitu ri na bado tu ya muthia tuthoko
Nebo wegane untuba kujukia kanyaga kuna kwethro gwatanirite na bautwikire nteto cheru thamu kwa njanga kwendera ntuku njega beta kwa Maureen Kinya. Aja kwa Weru TV turengenda muno gukuthikira nitugukugwata ugeni utwe maoni yaku kana kinya mateta jaria womba kwithira uri nayo no warani na bautwe gukurukira complaints@werutv.co.ke tukagucokeria biuria na mateta jaku jaria jonthe ukethirwa uri nayo ni bwega ni untu bwa gutugwata mbaru. Bateomba na hon, bateomba na hon. Batiomba na nate, batiomba na nate. Abakugeria Bateomba na nate. Beta wa MC Tosh. Nani babetaka His Excellency DJ Al Kings. Na tukuleta mubango atuburuke na Tosh ndani ya Weru FM 96.4. Nduko chonde cha kimya kwambiria tha mugwanja mokatha komicha ugoro. Tabo na nchone nuntu agwetiga nati no tutwikirie kameme karako thikirwa buruka thetuni kamumiru. Ririkana 96+4 nembio ni 100. Uma mundune. Jawerone. Weru FM 96.4 Rumore Rwa Ameru Nundune Ejawerune Gakuwa togeni kiri mubango jwa muri misaruku spinach mongawe kinyanta ekira fertilizer na tujite kuthoma mantu jege urimi bontwire itunda ria export tutiri kwa ithagwandi kiginyo giki gitonya very mathaja kugira ndaweji na kendomba kugwata kiginyo kiria irukiri nogoro murimi wa mpempe na kurukaira kagita gakomo murimi wa ikwachi na kurukaira kagita gakomo nguge kugetwike obichi mitikirie ile obichi hiyo sahani kubwa inageuza mchanga inachota mchanga ile haina rutuba juu inafunika so tunaweka sahani kidogo ili iweze isisumbue mchanga isitupe mchanga mbali gintu jampoka ikienda rujiro eguru mbeo na ndene yeje giki gitete mbere ikyo kina machiara gitiginda ike chiere na ng'ombe kura ikinyama yake 10 tikiro insurance tukue mkulima bora si bora mkulima ugai kulima na guketha kwina umithio. You doing? Yeah man, Reggae Mania, Weru TV, DJ Tushan Tame and Empress Rita Albarosi there. TV, enough respect from Pupa Albarosi. The reggae music. So now I beg and plead, I'm on my bending knees. God's Father, you rescue me. Jah shall wash away all the smog and sending love tough, enough tough love, and the whole Reggae Mania. Yeah, right here on Weru TV and Weru FMC. The whole family continue to keep it locked to Weru TV. And you're listening to Reggae Mania. never shy. Go to see what might happen. Remnants everywhere. People have refused to bow down to the gods of Bali and other gods. We are living at a time when many Christians are ashamed about their faith and are ashamed about mentioning the name of Jesus. God will begin to cleanse the house first, and then there will be an outpouring of His Spirit like never before. Brothers and sisters, upendo wa kwanza wa Mwokozi wetu. What's good? This is your boy Ranking Freddy. Hey yo, Jalo DJ Alekins hapo kwenye ones and twos. Kumbuka every Friday Weru TV means Facebook Live. Alekins fan page. Masani from 10 p.m. till late. It's Friday Night Live. It's your favorite boy, Cash King.
Haka kadem kazuri joka kovero, kishamsham kinyam kitamtam, shuka na ngeo sezi mendata kapedo, dem nikafupi kanapenda magendo. Uriwe wijite nyuma yakwa nali na inya kunkuruka ninde bubatithia na roji indewe akabubatithia na roho umutheru. Kristo bwetu kuthura burumirite mugambo jwawe ndego kinyaka gita agakugana mugambo jomuninya murungu Ibaga nontuka kurumira mubango jwa kwaya kanisene Jumapili chionde makwambire tha mugwanja na nusu cia muthenya mwanka tha kumichia ugoro na uni munene gitonga wa Kagwi kumukumia kumukatha kumuregira na kumushokeria mkatho. We're in your presence. Usitidanganye. Kama mabenda akajui kununa kabebe. Ati right yeta kwende club or special edition. Embe dodo nikangale au shashamani akakanguna nikama beta sanitizer MC Tash. His Excellency DJ Le Kings kwenye ones and twos. Corona wins. Inya star 8 Ritorea kuboro thitha gwa nthiguru turekere meji yetu one ende nibia ku Kenya na Kenya. Amen. Inya star 812 star 976 hash wekira baba wetu jasikiza tune yeku.